Assam Governor Nini Phan Karbinglong ng Kahumri Karbinglong Thomas Council Thongkep Department Pen Review Meeting Kangni. Koilamati Dhoniram Ingtiarong Pen Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tliram Rong Hangaphan Kachuru. Duarbakuni BJP Mandal Committee Lapen BJP Booth Committee Guru Purnimarani Ketalontun. Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 68 7099608726 9365 48232. Easy Finance Option True, TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal Services are available. Karbinglong Life adawa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen ajupunitha. Jakong chikloni phai kebani Karbinglong hempi di phurong sopialong manpeng kedo Assam Governor Laxman Prasad Acharya Nini Pharman nang kahumri. Central Government lapen State Government pen nang kepale scheme lapen fana puthak Karbinglong Thomas Council Department thong kepatum pen chingki chethanamai kipadu. Anerlo Porphai Siapor Assam Governor Dipu Railway Station along nang palesi Karbinglong Autonomous Council kija CM lapen EM MSC tumpen pen kang thurkarni pedulo. La Sophie Karbi People's Hall taralang so kajirong hangpi guest house conference hall along ghonta kithom chingki chingwayamai pedulo. La Solong Padmasri Rongbong Terang Padmasri Dhaneswaring ti lapen tokbang hirbang tumpen ke chingsi chingki chingwai pondo. La Sophie KCS Scale Elapen Hampang Song Tumpenta Chingki Chingwai Pedolo. Apithu Karbinglong Thomas Council lo Department Thongke Tumpenta Chingki Chingwai Pedosi Central Government Lapen State Government Pen Nangke Pale Scheme Lapen Tangka Am Kupia Saisi Klem Ponbom Kichun Lapen Amuthon Haihui Aputha Chingki Pedolo. Lapen Kichun Chieson Am Kuson Pensi Kepachun Jia Puthakta Chingki Chingwai Ponlo Pisi Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tliram Rong Hangpen Phiran Kiethengno Lamthei Jai. Yate dudin karjosi aise Honorable Governor of Assam. Tekhera how doiso to hoise je Karbi Anglongot 30 department or review kora. Aro ini 2 ঘন্টা উপর হলো রিভিউ করা হয়েছে রিভিউ করেছে যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কি কি স্কিম কামবিলাক হয়েছে নে নাই কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের পৰা কিমান পুঁজি আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে কিমান কাম কমপ্লিট হৈছে সেই গোটেইখিনি তেখেতে ৰিভিউ লোৱা হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই আৰু লগতে দল সংগঠনত বিলাকৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰিছে বুদ্ধিজী পদ্মশ্ৰী লগতে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি লগতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি নামাই ফাইটাৰ্ছ পৰিয়ালবিলাকৰ লগত তেখেত আজি লগ কৰিছে লগতে ASC অটোনমাছ ষ্টেট ডিমাণ্ড কমিটি তেখেতসকলক লগ কৰিছে আৰু গোটেইখিনি কথা বুজি লৈছে আৰু মেমৰেণ্ডাম আকাৰে প্ৰায় দিয়া হৈছে এই মেমৰেণ্ডাম আকাৰে তেখেতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে News Report Karbinglong Life. Lakhang Kora Phonilip MSC constituency ki parlo Koilamati Havar Dhoniram Ingtiarong Abasa Hema Chatayalong Jakongpuni Phai Kepani Rongarar Tum Chelang Pet Pen Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tliram Rong Hangaphan Kachuru Kipajer Pon Ami Kipadupon Dhoniram Ingtiarong Kidamtang Anke Nilitum ke Opposition Party along Loksi Dodun Bom Bonta Nilitum Arong Phan Laan Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tliram Rong Hangahin Pen Nilitum Arong Phan Kaching Hon Pen Kidamtang Asonason Kaching Thura Varsai Nilitum Phan Nang Pilo Laki JJM scheme pen ki juna lang adon tin lang jun long rintilo pinang ana don tumke PMAYG ahemta long dundo PM Kisan ta long
pinang an adon tum long don tilo Arunodoi scheme pinang an long don tilo ration card sang akijoy pen adon tinta long don etlo old age pension widow pension sita pinang an puna chak kichok abang phi bangphu atum long don lo Lahaya son kaching thura war saini tuma phan kanghon penang ki pipon thega potsi kedam tang jakhong poni pioneer kepani choki hola ahawar borsali terona rong along BJP mass joining MEP ke pado hu singner tum CM Dr. Liram Rong Hang mithang karbiang long inkora trok a constituency phanta ason kaching thur asimbon ki bi lapen suluk soda tomon ki jap avi pin pen ing samjin pen ki jap pona ki mi ke thek dun long pen si ning ka che thera pen ning ka ching sam pen a joksi BJP sarkar long mate CM Dr. Liram Rong Hang ki jap pona long si puthot nilitum chepa ogdun tanglo Kidam tang ni tuma rong aphan ason kaching thura war sa ni tuma phan nang ki pipon chimit me pinason puthot none phong ni tum Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hang aphan kachuning ripen kacho hang pon thu ason lake pinpura lolong ki pidun tang an long vek ji pusi ning thek long pensi chong hong ponin tilo kinang sot nei lake rongar lu kacheleng atowar mate BBDC rota ha inglong ikpi anglong kidam atowar ha nongnam kache thanglong mukak langsun an leng thor towar prapchin pen nang selam pipon tha pusi phirangkia thengno dhoniram ingtiarong arar tum ahin pen amana peng ki dunne Karbing Long Autonomous Council along CMR pu ki khi arta ke ongne ki dukilak tum kiso mekri meklang ki phuahut Karbiang Long thoi lapen inglong ki doarar tuma phan anta kilangka chingpar kri thek aning ki minne lapen aman ki dunne Share ang hoy kang niabang Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hang aphan chuning riponenti Niram tiarong along ongdung arat BJP along sipa ogdun tanglo pipot ma potang te council ke charipon ake hai Dr. Liram Rong Hang arangli ke claim kitam ki me kamatha ki me ke thegalong homosting ko ratox tame kaching thuramu ke claim ke thegalong bra joksin tumta BJP along sipa ogdun lo nilitum kitam tang an ke opposition party along sidun bo Stani nitum opposition party kita uno host tamin nitum aphan sarkar pen ki Jal Jivan mission bang so scheme tamin nitum longdon la nitum akha Dr. Liram Rong Hang aphan tami akero pi party la arang nitum aphan apuson adu ya hoy ave pin pen nitum aphan kilang pona la nitum rong aku puthot alang iphan kebang jilang abang ke nitum chek pa ok pamilo na si BJP aphan si ho or pipa mipo kebang jilang anabang ke da Kasumari polling station tambe BJP si pahai po nitum kachicak ma nitum alam chak tala puson no la silitum rong akar iya bang ke lahen lo rong alo atuar prabjin pen nitum ki jong kedam tang arni ki pidun ame memorandum ateng pen nanggelang PJ aphan mate RD nange pipon je aphan la pen prabjin pen action tambe ki NJ aphan si nitum rong hoy pen tambe nitum chunuri nitum rong akar i nay bang ke lahen lo rong alo tuar la pen rong alo community hall la hai temen itu makar ido la sin itu maphan itu memorandum ki piateng pen itu maphan niravek ji kusin itu akhai Dr. Liram aphan ning chikhi pen chuni report te na tumna Dhoniram ti arong long don kando nile tum dak Dhoniram ti arong long don trokep an bagdo la nana tumla kidam tang opposition party dulon cha non bang ke nana tum kupi ningi the komane nang karne komane nang kebe do ma BJP long nang tung sipok don bang ke nili tum aphan komane nang kebe mane nang ke hang mate nang karne pulin tum BJP along sipa on gali bontame kidam tang an ningkan ke bang bong BJP sarkar bang na pupe homosting ko ratro me kaching thuram mo ke claim ke thegon long bana joksi le tum ning kaching sam pena joksi ake hai Dr. Liram Rong Hang ke alang li lam chaga teng pen pakling ve la puson ke claim ke the long pena joksi le tum BJP long pa odun alang Niram tiarong kachari rong sar neli sade itia chatai long don me kartu muching rumalam the ame long na tum media adai tum nang jitong the kilang thaya pot na tong pan kechuru pilo son na thasi Karbing Long kang pi arada tum panta keru ipar piglo nilitum muching rum pen amelam thigala hello kidam tang arni akai ko anani nitum rolling along party tunde pokon de sita alang itum rolling sarkar kan inso plani to pan ason kera pipi laten ang thek long posi nilitum atumi nipai nerke parani sikehala bosali trawna rong
Again, program along ni tum kecing ok don long ngapen kecik ok don ke ni tum ningarang pig long ate ke ning ke kaun isi ni tum dam tangan ni am ruling sarkar long tum di seta tumi ba pini pen ke ni tum kecik ok don pemela ate ke alang li itu sar Dr. Toleran Ronghang alang li kematha ke me penajo hay kecing hon penajo ni tu pan ahoy vi pin pen alang li pan bhudik tak pipi seta alang li ni tu pan nenera min tiarong adon huntin kiyun alang misen ni tu ke long ke alang li den pen nas ni tu ning jikam isi alang li kido sarkar BJP alang sini tu cukup pemik. Koila mati pen Samson inti Carbing Long Life. Kidam tang ni phai kep lage India long Guru Purnima aranilo. Hindu nim along isi arni kethe aranilo. Labang sorani Guru mentor lapen teachers atum aphan man kachipi aranilo. Bangsorani kitalon ponake Guru aphan Arnam kardom pilapen ahir jumi kachohang pon pensi kitalon kipadu. Lasopen Guru Purnima ni pen pachetondunsi Duar Baguri BJP Mandal Committee lapen BJP Booth Committee atum arong tin monduli ke jalapen mondir long Guru Sarpendanglo pinang arabang phuatuma phan karchu madupon. Lason se BJP Duar Baguri Mandal Committee penta talon ponsi Duar Baguri constituency angkang prekja mahawaralong monduli keja mondir Guru Sarlapen teachers Duar Baguri KCS Klembang atumalong damsi puhu pen karchu dam pedulu. Lasojok Duar Baguri Mandal Committee atum Guru Sar Pandit tirang Guru Sar Rongasar Taradong lang tuk tirang lapen Reverend Moses Langni Deithor Bapuram Singnar Roelson Crow Pastor Thedong Baptist Church Arun Barim Guru Sar Masing Rongphar Vosaru Rongpi Believer Church Father Babu Rongpi Lokhimon Sangha Central Committee President Sri Gandhiram Timung Philip Singnar Headmaster Dipluso LP School Dolamara Sunaram Singnar Duar Baguri KCS Amai Phulapen Sonok Singh Be KCS Kongchun Bangatum Aphan Pentanglok Pinangatum Aphan Poho Pen Manpeng Chipidamlo Bangso hut kachetong dun Duar Baguri Mandal Committee Amai Phu Amoron Terang BDC Chairman Sarkoi Rongphar Daniel Rongpi President Deithor Booth Committee Rajiv Singnar Saktikendra Pramukh Anerson Singnar VP Deithor Booth Committee Josh Tokbi Minority GS Duar Baguri Mandal Tumpen Kadukave Chirap Chitu Ponsi Bangso Guru Purnima Ketalon Misen Pen Pachun Ponlo. News Report Carbing Long Life. Hor kichuna boha ke pemandet ajo odlang no tum hemaglas arlong ke varpen ki panghang pikoichu ceiling fan heket ing happing hapso ke phalangnu piera jok ningduklu chondro rongpi caretaker Lason si West Carbing Long Lakha Pli Socheng MEC constituency ke parlo Hamren Habi Deng Jalong ki Kimpon Mini Stadium Sports Complex asai hem Kimdet Pen Hamren Araje kimi Larpondo Labang Sodi Malong Zonal Carb Youth Festival ZKYF Pen Kichenglo Thedung Kaprek Amis Tami Mi Ponsi Aliralon Pen Talon Dunonglo Bons Tami Pinangan Odlang no tum hor kichuna boha pinchongsi avi kawe angthek glass khiriki ing happy ke phalang no jo Thedung akaluksan dukoklo lapen araje phalang no daklo Caretaker Klembang Phu Chonro Rongpi Pen Phirang Kyang no pen lamthe jai ponsi kachuning ria lamthe ki paklang arjuik sinai si Adogo wepan isia message ki PG lalo nilihin pen ladak habideng ya sport complex lage isi dim talang mipik ilitum hanang ke tikpi aposi ladak nangjui tame lapen nanglitum raki hormu rimre pen ladak arona teng pen nanglitum nangkijui kelang apan nanglitum nangjui sitame ladak kumane amuni tum kahino atum dukok tahai setame mesen amuni tum kewang pen puridun lok puludang te niliphan setame labangso a report bang niliphan nang pachini asonte nili ning sampat lalo
lason kapalang non edeji phanabanga nilhin pen tuning rilo nang joy non ladak wang non nang litum pen ladak misen dak sport kompleks aposi ladak kaprek khila setame ladak nang biosonte pusinili hin pen setame tuning rilo je ladak jat akhila da ladak nang bibe thangnat akhila ta ladak nonomat thek ponlong lelang setame non prang pen bangke khila dhula lahai doan setame ladak nang biosonte pusinilin pen tuning rilo kenang ji asondo je kedam tangge karen provision hai hui lahai hemar lunda du thailo setame non ga wederlo fan sen lahai ta wederlo thang ta wederlo ladak facility bang nasi government apan seta tuning rilo nang litum pen setame ladak kaya son la bangso dim alon ki pithuya phan bor ipon sonte pusinilin pen tuning ripon hamren ben Daniel hi Carbing Long Life. Kedam tangani pen Dipu active reporters tumpen pinang anadimalong cyclem pon boma songsi Dipu Golf Boys Field mate pathua klamlong kiter kr thek ponlong si Dipu active reporters tum chingki chingwai ponsi sai ki klem padupon si Dipu active reporters tumpen pinang andara tum aphan kidu kisung kisokion a tovar langmi kavelam pendanglong birta ki pache thang sai klem pono laso penajok Dipu active reporters tum stami nonalom ovi kimia tum kecho thap ki jun thap tum aphan stami anning ki parung ponji pura Dipu active reporters cricket team pupen ki pathu anathu kangthur ponji pupen pinang an adim cricket ki pathu ki bipon along tami Dipu active reporters cricket team pen stami ki pathu padodunlo Lapen halapu Dipu Golf Boys Field mate pathua klamalong stami keter care horabong ki war thip theklong si Dipu active reporters tum pen chingki chingwai ponsi ki pangthir sai ke deng paduponlo sai ki klembo mahu Dipu active reporters tum aphan ningki me pen ki chu ki junason iris teron p gnm klem bang phi pen stami kera pajirpon Lapen Dipu active reporters tum pen stami lapuson ki pangthir sai deng pon bom lang pusi Stefan Teron lapen bapuram senalatum kaningji padupon active reporter lo ni tum chingrum si peda bada porphai hora chi tim pe ni tum pang chengpon lo si non an ke ni tum porphai cap an dopo na si song bong ni tum ki claim ke dam ka do ko we media claim rap mate pherang ke claim rap peda jirpo tum pen kachira pase to theklong pen pon ning rong lo lapen ke ni tum ka do ko we la ki claim ke dam pichun long pamilo lapen sab so ki claim ji dola lapen ke ni tuma moto gala lo be clean be healthy pini chola pukali ni tum ke pangthir ponji lake pinap pen semi ni tum pangthir pon bomji lapen along ka prek kami ni tum labang sosai deng pon bomji nili tum herang ke claim madu ami chini lo nili tum ke pachi thang shot ti stami nono bang ke nili tum bang ke pachi thang shot la pukali nili tum me thang pen masi action mate akam nili tum kado ko be Carbing Long rada pan teklang poning tu asini tum pini pen pangcheng pon lo pini Dipu active reporter pen patir pi ponsi ladak Dipu Golf Boys pathua klamalong keter theklong pen herangke abitung atum Dipu active reporter abitung atum chepang room si labangso kapang thira sai deng ponlo lapen pini non an 3-4 ghonta deng det pen aphi nilitum kachelang ke langmi sen asom si chetheklong lo lasi ladak Dipu Golf Boys pathua klamalong badu lenangju pusitame kiju ya bangke thangthe boyphit sitame kangri kangkang lapen hor kijun abong ke wara bangke warwe deji pusi nilitum active reporter hin penchuning rilo lapen kapate arte deji lapen hormu chief punoi lapen langabong punoi akhali ihina side warwe ji pansi nilitum chuning ri iklo News report Carbing Long Life Carbing Long lakha ki thom chinthong constituency ki parlo mukindur Far Etso apamalong pining surihni rain kora phoni kana hut HS pen HSLC ki undun tumaphan mukindur risonim so committee pen patir piponsi karchomai kedengpong Labangso karcho mailong bidia ti so hin pen me chari ponlo bangso hut aluhiaman pen mukindur arong asar harsing ti so mukindur LP school lothan bang khorsing ti so mukindur jersong sports amephu kamsing ti so amri KSA branch dunmephu janta singh rongpia tumpen chenglok mukindur sarkari gangbora sikari ti so stami chetongdun
Bang sohut katokabe bang krisi HS lapen HSLC ki unduna risoe jang atumapan archupon. Labang some long jasemet mukindura rong along kivangji uve kimiatum kusonsi toklangana thu ki paprang pon jiapan asaketa pipon. Rong grup kaching thur jia war sai phan pura haldak arat sai ka chutikia tumpen kicharlia na thu kaching thur jia phan na pen bihabi par ke claim ke dam ki joy ki jia phan jasemet pet tuwar bang mi sena war sai nang pivek thapusi alang ituma hin jasemet pet Carbino Thomas Council kichari ki theke dinga toma phan jasemet karbiar chon na pen mukindura hawar kachileng ki joy ki jia phan chinthong MSC la pen amri MSC atum chingki chingwai pen misen tuwar nang selam piasonte ansosi toklang mu la pen bihabi par na thustami chingthur dunji pusi haladak araratun pen chuning ripong Masih labang so program kita pon abang ken tum mukindur arong deh masih laso kapatir pi pon mang ken mukindur risuling so song nalo masih laso student man encouragement napuhin tum teh apo atum pen bang ke tum kapacindun tum ke lalo ke bangji alang student akai ini sen nang ya pha sini tum nak pini so Kep la pen krimi asat lang untuk han hachupo. So you're reading in which class? I am passing heavy percentage. You got 62%. Any letter you got? No. But at least you got 60%. That means first division, right? So now in future, what you want to be? That means your aim, your mission to take any stream. As a professor, I want to do in a college. Professor. Okay. What's your name? My name is Ring Sophie. Ring? Percentage is 68. That means you're appearing SSLC or HS? Percentage or metric? Metric. Metric. So what percentage you got? I got 68%. 68%. And any letter? I got one subject. What subject? That's an extra subject, IT. IT or IT psychology. Atau sing tero. Non ke percentage mama metric metric di ini percentage kon lalo. Naya 42. Ini letter kita ni dom. Okay. Untuk future bang ona lama thaka. Study kan ke further education. Hati lam. Dia stream lah. Menon and commerce. Ante mom dia tumbang ko sama encouragement ai kidun ke. Choko. And the future ko pilo planning aim dui mati muni tumdi study lo to isia aim dui what no English electric ini ya te ITI dunang ko pas laputan de science dam nang ko Chinthong pen himari rong phar carving long life humri damikha langnei TVS Dipu adim lage Birla Dipu Manja Road HP petrol pump adum Office contact number lage 9954577274 9678687200 7099608726 lapen 936548232 along. Finance TVS Credit HDFC Bank Axis Bank Exchange Insurance Renewal Hehui Tamei Long Ponigji Hawaipur Jiribasa Karbiarong Rong Parhem ke dodun Chiklojon Po ke pleng Richo Pangcho Hempen ka videra bang puapan kiri nang kachira dunjia pan ahem asor tumpen kachuningri West Karbianglong Boithalang so police station ki parlo kuthepi tiswarong amikar Rensing Pangcho asopo Richo Pangcho ningkan krepli ki plenga bangpu Hawaipur Jiribasa Karbi arong along Rong Parhem ke dodun Chiklojon Po ke pleng Kaching kimi o bonta lam kaning ji o kalidera so Richo Pangcho ke damtang jakhong ni pioneer cap ani kangsam por phai plipen kopi koson penone hempen theklong le det Apia puan parta adona rabatum tibok terai kiri pinang an chipaduklo bonta theklong le det Lasi Karbianglong an parta West Karbianglong angkang pialong majokle labang so aphan mate Richo Pangcho aphan theklong bangaling stame screen along ki baklang pon mobile number 9864662347 napen 7896223568 along nang pachini vek pupusi ningthe pen chuningri Karbianglong napen West Karbianglong angkang along KSA claim bang phudo an YouTubers to an Karbi rong sarme kra Karbianglong rong sarme KARA rong sarthe gaumbura do an stame nangki ripidun jephan chuningri pong
Hamren pen Daniel Hi Carbing Long Life. Lason se pining aning kan surihni rain ko raphoning kan RV ki jang pik penajok Carbing Long arlus tami prek jam adimalong langkethi aphong penajok pinang ana hem tunatum kisung ki phudun nang durin tilo. Lason thot si Ladakh Lakhain ko ratrok Duar Bogri constituency ki parlo Dolomara long stame doning koi hem tunatum ki damtang bhom tia ju RV ki jang ki ham hipin penajok bhom kuruar ni abang men langkethi ki bang plurajok Jasimet langroy rai ki do hem tunatuma bang ki pinang an kisung phudun nang do. Lapen na pusona hud lang ki thipen ki sung ki phu dun do pu arjulong si Dolomara rongjang phong men phang chorong me kar inut abang phu SGB borsing phang chu po bang phu abang ami thanga hempen nang barsi lang ki thipen ki sung ki phu hem damsi adonadon humri dampen mohor neps damsi Carbing Long Revenue Department Office along an labang so birta pali damdo. Lapen Revenue Department tum stami tong sikot pen sitami ami thang sai chiklem ponsi Ladakh Duar Bogri constituency bojidara hemalong nang palisi niphai troxiani abang akijoy pen langkit hi pen akisum ki phodun ahemtun atumaphan sangha na pen prek jam ahormu ron ponlo lapen hala putara punga hawarara tum tami don Crepe ho ahemtun atuma panstami langkit hipen kisungi phu dundu porjulong si Ladakh Dolomara long si itibet ron rapet lo puta than pachini ponthu kadukawe Dolomara tarapung pangrumpet pen don thongkebra pho ahem tun aphan akijoy pen ron pondu pusi SGB borsing phangcho pen than pachini ponthu Lapen na puson kisung ki phu hut nanga chirap dun thega pot hawararar tum pen SGB borsing phangchon parta Carbing Long Revenue Department tuma phanstami aninga klong pen kachoro pipa jerenti Duar Bogri mate Dolomara along neleri along bangkado we don kretoksi ini bangka tumi la don kretoksi long neli photo mari dam tuli dam lo la soteng ben si Revenue Department tumhan report pilo lapen se pintumi an bang ke hormunang le uneda lo pinian se hormunang le lo dak bang ke sang tripal lapen jang thoge me ingti dali lansi akijoy penola bang ahok lo la bang nalitum nang karju pen ahok la mangelasan hello je nilitumalong apar lower la rong ini rong krehini sitame rong si bangke la tumange long hup si doko opo la tumange lanang phodun de lo la so kisung mangke sitame ki pho bangke rong kres yang bong pen bangke rong clean bangke kisung pholo alang tumangke langroy akung sikido saide mase alang tumbangke pholo le sikado be bangke nili report kilong ateng bangke doning ko rap pho an bangke kisung pholo News report Carbing Long Life Jakong ni phai serkep Lakhain ko raisi Borjan constituency ang kang dilai Parbat limestone along Bokajan Labor Union pen chipatir piponsi Central Trade Union pen bhararang kang band kipado along pachetondun si dila Parbat limestone along kachisonga siang tong kachipadupong Bokajan Cement Factory Labor Union Vice President Rojini Barua Working President Bijoy Basumatari Joint Secretary Riju Phukan Advisor Ronjit Terang na penche song rapet bang troksike rakit howatum asyang tong chibisi akinang kijong ponalam aputhak Carbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang na pen Central Government atumaphan nang pachun pinang ji pusi kachuning rialam thi chipaklang po Nilatum kadukawe bang troksike rakit hom sai kangdaratum do nonamat sai kangdat unskilled arni si pen pharo phora plikebrai sianam si longchot lasi unskilled labor maphan chikloi john abainong akijum naita suri inkora trok anke longnangji bonus nang pinangji medical facility mate se kachelanga varsai longnangji lapen leave sitami pabat nangji pusi labor union advisor Ronjit Terang lapen vice president Rojini Barua pen phirangke thengnu nang pachini dun Lapenitum ke hang aputhak long litik chisong pon bomji puta than nang pachini dun All India Trade Union Congressor Abanot ji সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰী লেবাৰ ইউনিয়নৰ আজি ধৰ্মঘটৰ সহযোগ কৰিছো আৰু আমাৰ এই ধৰ্মঘটৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ
উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চৰকাৰে যি ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে তাৰ বিৰোধিতাচৰণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। যি শ্ৰম সংহিতা আইন চৰকাৰে আজি প্ৰৱৰ্তিত কৰিছে সেয়া বাতিল কৰাৰ লগতে আমাৰ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ২৬,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, ESI চিলিং ২১,০০০ টকাৰ পৰা ৫০,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, PFৰ পেঞ্চনৰ মাহিলী হাৰ ৯,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, বোনাছৰ চিলিং বৃদ্ধি কৰা আদি কৰি আমি এই দাবীসমূহ লগত জড়িত দাবী কৰি আজি আমি এই ধৰ্মঘট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু কেদামতাং অল ইণ্ডিয়া লং পেন লাছো কি নাম আছিলে ট্ৰেড ইউনিয়ন পেন নেলি তুমফান পাছে পাৰা লাদাখ বগাজান লেবাৰ ইউনিয়ন তুমফান তুমফান লাছি লা নন নেলি তুম মিনিমাম la 26,000 salary nang pinai ba tangka nang pinai an pen ESI selling pa bad nai an pen bonus sitame la son thos nil dum phan pa bad nai non bangke dak is son pli a category ang bong pe high scale thomon ke la selling ke koma join pen sin nil tum bonus along the develop plus medical facility along the del la son thos si all assam long factory industry ke do an sitame la son si do bomlo along kaprek industry a factory da la si all notice a factory tum anda la si chekroi pet pen la so union pen ka chekroi pen si la son nangri ni tum ta la ke category teng pen pukali sita long do nai news report Carbing Long Life. Imithang long rialong imithang akhe tumsi hithikulat kibi RDGP nangji pwake matha ki parsik penajo dong muka ka hithia longta ili karbia tum kulat ka chubia tum penang an nangdulu lasong thot se puthot dong muka hithia long sami manai tipia hin pen manai fashion pu akulat kimi kangpu pon Kidamtang jakong ni phai kebarni dongmuka arong supialong long kamteron kumlina dung mate hauraghat kidamatowar anathu ihumakulat abarim dongmuka municipal board chairman mate ward commissioner Prahalat Timung aridong pen kangpu pipon bangso hun ward commissioner Sarlongki tiso tumpen danglok pinang an man pengki doa bangphu bangphia tumta chitongdun kulat kachubi jia bangphi sami manai intipia hinpen phirangke thengno ke than ponke labangso kulala long jasimot swalo tum apiari long ponji lapen pinang ana piari bangke mi thang ki roya pis tami long ponji lapen kapre ka ding pen ki wan misen apiari long ponji pusi than pon lapen prabjin pen karbi traditional dress akulat tami bi pon puputa than pon thu Bangso kulat kachubilun theka puthak abarim dongmuka municipal board chairman Prahalat Timung hinpen kachuru pajel ponsi mission pen kulat kachubi thekji la pen la bangso kulat pen ajo mithang ke charjap thip thekji phan ahirjumi hangpi donlo men ke manai fashion pu par ke ladak nang tum longponji fashion fancy dress hai lapu langpon iknon lapu ji western dress top hai skirt par ke इतुम handmade jewelries है तो handmade brooches संपर के clip है तो दूसरी इनके लक्ष्यों फ्रॉक कुर्ती कुल है तो दूसरी पर के कलेक्शन के 50% के मिठांग के रो यहाँ पे पर के आजकल बंग के like Nagaland and Guwahati पे ना सबसे कलेक्शन दो बोरिंग अवर साइज तो तुम लोग पुता काली दे लो kado ko yang orang bahasa Islam setahun poi fit long bestame ili tum ka bi pimar ini tum stame bang matha thulo je okola orang bahasa tolok puluti ili tum phota hai phopita hai pulote kichali dokok pupenle itum la choton ding ke la chokche pupensi la nimali tum stame bang pini dok mokalong stame la harugarut lalong kamteron athing no long stame kulas tame bang peris tame khurilo la traditional dress tame one week afilote hala tame name completely pen long ko hala tame dongmuka pensem singti Carbing Long Life.
Pinya birta galapon si kang ton poniklo kartong.